Idlozi nesithunywa akufani. Isithunywa ilento esithi ngesingisi u-intuition, ebese ngesiZulu sizothi yinzuza. I-intuition umoya otholakala ngaphakathi kumuntu. Ingakho sithi isithunywa sikaNkulunkulu noma ingilosi kaNkulunkulu, ngoba isithunywa noma inzuza kuyimele kusebenza kodwa. Ebese kuthi yonke le eminye imimoya yo-6 abalozi abanguni nabandawe njalo njalo kuyasebenzisana, yiwo kamadlozi lawo. Umehluko lapha-ke, isithunywa sitholakala ngaphakathi kumuntu, umoya kaNkulunkulu, i-connection evela kuNkulunkulu, i-intuition. Bese kuthi idlozi umoya wangaphandle okuwumoya wemvelo, ngaba umoya womgede, umoya wamanzi, umoya welwane njalo njalo. Siyayekela umoya siwuthathe sizowufaka kithina ngesimanga sokuthi usisize kuqhaqheka ama-chakras wethu. Ingakho siphuza igobongo nje, kuthiwa uphuza igobongo uvula ama-chakra ukuze uzokwazi uku-accessa ama-spiritual abilities. Ngalesikhathi idlozi lifika kuwe lifike licindezela isithunywa, kusho ukuthi wena uma usebenza ngedlozi awusasebenzi ngomoya kaNkulunkulu, ususebenza nje ngomoya wemvelo. Ayikho i-guidance kaNkulunkulu lapho. Sik-understande lokho nganza kwethu. Isithunywa namadlozi akufani. Amadlozi futhi adinga ukubambisana wonke wo-6, kanti isithunywa siyakwenza konke lokho kwenziwa amadlozi sisodwa, asidinga ukwelekelelwa. Sikwazi-ke